Kajingdon Nongkyrshan Snong Lapangap West Jandale District Kejala Meghalaya Kabodon Hakaput Bat Kakarbi Anglong District Kejala Assam Hapadeng Kajingjar Jingmut Halo Kajingpatha Sorkar Jala Bakin Num Lake Otkba Namar Khamkongsan Kashongsuk Shongsngan Kalapen Long Yu President Voice of the People Party Ban Pensngo Yakania Jongu Kuman Syukudo Konrad K. Sangma Menteri Rangba Kejala Kajanmit Kakasan Terik Risau Arjar Pesan Ulakentu Yikin Nongkyrshan Snong Lapangam Bakin Num Lake Otkba Namar Khamkongsan Kashongsuk Shongsngan Hakakat Riu Terik Risau Arjar Pesan Uba Daimon Mi Lingdo Rangba Snong Lapangam Habakren Halo Kajingkentu Menteri Rangba Uloong Ba Kajingot Kebaru Kadonkam Kumbalong Kashongsuk Shongsngan Namar Kajingyap Tangan Kan Up Lupa Ladakin Nongkyrshan Snong Kimyo Banlum Yakimar Rep Jengki Uloong balada Sorkar kaperkhat bansiu by luksan lani compensation na kabenta ki marrep ki Nongkyrshan Snong ru onnomla bansenya namar kador kande kabamalu mala halor kani kaman kalapan long yu president ka VPP ba Ardent mila basayo maj bantho hakaransan social media WhatsApp hapo ka status jungu kabawla tho ka jingkren ka Sorkar kalong kaba omla ban mudur bat kaba omla ban sngutu ba kumnu ka Sorkar kan karpa dikibriu jongka lapangam ba kinnum khet yu so jongka jingtri sitom jongki bat ot yu kaba ubaki latre sitom bat ban penmi umsep baro sisnam ka jingkli jongai kitu ki bodon ka Sorkar ka eipat bakin pensngo kum ki seng san perthai ki bodon ka bor sanchar Lada ki Nongkyrshan jongki om Shah ban Thep yakabut jongki hakaski Thep won Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta ka Sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya